ki khubor ka bate CTV. Lawan Rajaphi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. Daka babu akman ya ka thong mat pentrikam ya ka project bat penku ya ki jabo jaban bala bret na kirim paying jong ki pajba ka Khasi Hills Autonomous District Council shen kan sa stang ningkong ya ka project na ka shnang maulai mauro daka babu ya ka Resource Recovery Center nani ka jaka pelang bat penku ya ki jabo ki balum ha kan ka shnang ya ka ni ka Resource Recovery Center bala mang pisa kumbasan pun riu lak tingka daka District Council an sabu shadien jaka yeng darbal shnang maulai mauro Kenang man pentikna baka jaka banshna ya ka Resource Recovery Center kan long ka bapaka ki officer jang ka World Bank haka shpotri urisau arazar alpulai ringkat ka jing senran lang jong chief executive member jong ka Khasi Hills Autonomous District Council uba penyai sings im nalor UMDC ka maulai uba teibor lang pathau lambat urang ba shnong ka maulai mauro uba Peter Lamare bat kinong kit kam jong ka shnong klalit banjingo ya ka ni ka jaka Haba batai shepangani ka project uba teibor lang patha ulaong baka ni ka project kan long ka jingarap ban penku yiki jabo kiba mi na ka shnong namar kandan ru ka jing penyak lupa yiki jabo jaban hapdeng kiba puut bat ki bampuun na ka bantaban sanbyang lani recycle ya kan ni Resource Recovery Center an sa stang ban shnano how banai nai wing mentau snam ar hazar ar pulai nakaliang ka discouncil hadin bangyo ay ka scheme na ka 15 finance ka badai jong ka tight grant basically ka badan kami na kabunta pentek ya ka coach suba te nakaliang jong ka council menta ka first pilot project lala panwara box no mola menta bangin le kani ka RRC Resource Recovery Center ka ba ni iba nangila banle haman lekshon kan no ka jerap na kabunta ban insting ya ka martan khamtam te menta kani ka first pilot project jong ka council ka ba inala banora anikshna moro bangin long da kawai pa kom scientific ways ban dispose kini ki ways na kani kashno ban kimi ti bani project la ka long successful can replicate particularly ki constituency bangin sa shim na kali ang council bangin ne na kabanta kani ka bangin bu shu ki RRC hagi chaka prep ka badan po ka jurisdiction jong Khasi Hills Autonomous Council Aku bakal sandu begini begini kalau pak kumangladan itu kasus macam ka bangla pas discouncil. Beratu lagi fine kebun ki bentak ba kisnong kita bakal sandu kisnong mata lingba kani kan form service management committee. Paling ba kani committee insala ban pentrekam rakba ya kani jinglum nyut na kisnong prepare insai ki awareness program Sikinong song dari sinong kawai day but kamtam ni segregation at source naruna grassroots bangin le ya ka bangin segregate di waste baroka but pi kani ka scientific ways of disposing ya kini ki waste dihindam ki benta ki bangin le nagabanta composting kindam ki benta ki ba ki plastic ki bangin lum ngin pa iki ban let recycle but kiwi kum ki jingdan jong kini kinyut ki badan rekreational ka wet waste but ka dry waste ka bana kaliang jong kan ka RRC kan sele but yakini namar bakarang day ka pinta ka ba ningkong ini discouncil na kaliang ki expert kin sa ai training yakini ki waste handler jong ni kisnom ya ka bangin sepet pat ba kin pinyat ka kum ka tu jing berkat ka jing petrekam ka jong ni ha ba day ka dispose ki waste box na po dina ka Resource Recovery Center menta na kaliang jong ni ko mo ni fi bakarang day ka Thamai ke council mamensuai kini ke RRC ke badan hakim ni jaka ke peniat ke sitniu lingkat berkorban ini orang de ke first time to this council de kindan ke expert ki ban sabatai bagi te ki wis ki bamla ban dispose ne kin sadan pat kum ka kawai pa ka jaka ka bangin seperkat la kala bandai ya terperimta kum pemarkan ke bangin su berat ikte ka mla ne Rega baboni ngi iba ngi kiwi pati benta ki pangila study kini ki RRC ni situ ba ki baboni ki wis tanga ni ka RRC lawa dispose komedi ben dispose kani ka total project kani ka desan rola bentuk ya ka infrastructure bentuk ya kani ka capacity building bentuk ya ka awareness program but ini ki wis truck ke bangi na kalian council sa ai section ba aling ba ka timpenya to service management committee to section mo tadi ka ba dan pek ya kenika bangin sedang ini project mental pernah November mengal yang tungi ngila ready lo berok menghapan pek lo berok ki yang berok kan mentah kade sedang bangin
bu foundation tu ni ka community how November first weekend launch na ni project kana magila pendap por dia pingi set target ikini ki banchna ikini ki infrastructure nomor po 6 month given pendap dia barokah maka infrastructure kapsna no buon ki bentate ngi haban ready seka awareness program man laki dong ru ladan hakani ka part of this project pengini penstru kino sasno bakong samdu ikini kan job lada kino sasno ki trailang ya katu ka segregation at source bakong samdu ka tu ka bagi dan kam pengam sya ki jimut khat kino sasno but hadin jo kata ka project kan selong successful kata di kebagian hakamat tu kecingtu nak liang jok ke council but kinong yalam jok ke dorbasong moro lingba kan ke service committee chongki namta ka ban penyat nanti ya kan ni marlar kalau successful ni kemat sigi bentaru dengan sedang ke target penwara kecingku supaya poka hasil sejongi Urang basnong jong kasnong maulai mauro ubak Peter G Lamario laong baka jinghe jong kajaka banshna yak resource recovery center kan long kumba pra 1000 square feet but yakani ka project la pedang daka jinga trelang ha pedang ka executive member jong kasnong lembar ka KHDC daka jingmai phang jong ubak teibor lang patha ubalong MDC jong ka maulai constituency jinghe jong ni jaka nilaya pai jurup baka jing menjor jong executive committee jong basnong te hakiki nana shakman dengan Buddhist Council dengan bagi expert untuk pollution board dengan wan baik inspect ini juga kalau kebabian jadi juga kalau pelajar lai spa tam ni dia kejingkwa jadi nak senang kalau dah ini trailang dari projek kepada kong aja Buddhist Council tinggi kebetulan ini trailang kan berkah Buddhist Council dan projek utama Ese gede gede sedang bersetemai dengan sa kemaluan MDC Sherman dengan sa don ki kena ki sama lagi ban sa tre gini kan di select tentang ini shwai gini ke program yang don gaji kudo buat ki officer na Buddhist Council nanti ki officer na Megalia Pollution Control Board nanti na jam sikmiu di nilai kedua buat ki isyong berburu lawan awareness di keladon penjisuku kalau idai lawan penjisuku ini kena bikam coba dalam semua di keladon penjisuku kalau idai buat mendapat pertolongan yang ini projek ini nampak membatai exam mengalom nomor wa gajing tumu komentar kalau mangin lihat siapa tentang dengan kalau quality juga semua macam ada kan projek kan ya semua lah si kanang kambon gajing yo lo ne se gini shnong gomarjan pun mala le dan sakan saja muntoy na banta gitu na gimana try itu ka te nagali ki expert mala hal baide gitu ji war awareness bila ini kalau ba gajing mi ni kan salam gajing muntoy ya kalau berbini ya shnong ada mutakan ke population ada mas arjar dan ki house number sejar sispa mulai warga population ilan san haja south spa mulai gini kali kemudian iyon ba jaga muda tinggi penyahi kesenong tinggi berkat ke management dalam kesenong nomor ba haru mentangi don gini ga kesenong yang gawe ke komiti ba kerpang nak pentangan ni sanitation committee tinggi komiti bala head orang kesenong odol sekretari ke member borok juga kedegi nampak dong banyu tu hidup seketika kani komiti ya ron jadi magalang mentai kani dah cukup semua juga aman kasih nampak ngidon nyu tu hidup kemud man kaya round borok kini dong man kasih kaya ke hipo ke baham mencua lagi senam baham senam ada lu kemalai senam saus senam ya nakaliang korban gelawan sih gila sam ini itu berarti blue berarti jenam dihantur gila yo nakaliang mudah gila yo manai awareness gini nung kalau kisah marat berarti tiga bulan lagi nung nung gila persiang iban punya khat pa yang nyot sebuah pot buat bangkuat tiga itu berarti dan berarti tiga persiang iban khat ni mana 100% sispa tu dari kidon pa ni ba wala itu tu lebar jongi pat musim itu tu la punya khat iki apa kekali dulu kalian kani projek kebangin sayo amta na council tigan awareness program kanang ya shkhmat mata
kinsalai ro kin lengkap bagi nong ket kam senong kinsalai ro na koi ka ye door to door ban pen so tho iki pa ba kum no ban na do na basdang na do na yen ban punya kha pa iki nyot iba put aku makalong mentang ka ba nginang ye ro ni na senong da kani komiti no ngi pi ne ni dan ka sanitation committee mo pait ba khmi ye ngi ji ko di suba ji no nyot jong apo senong iba wai dan mentang ni don ni komiti di kadon ke jimu kami hawan maintain ya petrol ke kali lese ban maintenance ke jing ban te petrol ke kali lese no ke kali badang senau ke to tentang ke do ke sniu te kadon ke jinglum lagi no sosno lagi dukan lagi no sosno kami dai ban punya semat nam ta kan ni jinglum ni ada punya projek ke jinglum kan ya ini baju ya kan ya be tambahkan selong malah kejong nomor kali projek mentangin apa dan nak kawai sel solid waste management cell yang tu sedang manager sedang lainut dan sepet kami tik tangnya ni projek mak dia kini bisa bumi bukan selong di zaman play lah kejong kau kalau separate lah kejong kalau dia flash you selong injet di nasional ni nak tu ingat nak tu kat punya jong tu sel nak tu bumi nak tu mesti tu lo beki driver helper nang tagi bandon nang tu bawa jaga kiban lumban lang gitu ni nyut kinya tu kini ke projek kumbang ila yo igi hikai gi awareness program of repair lawan asani itu tu kadon ke jumum toy lese gesnong dari ya mah kadon ni ke jumi kindia tu ke jumum toy buat kandan lu gaji betul hak ba hak makalong mentang ya manitia ika silu sematan dan ada kadon hi senong jong mesti kala kampung kloy gaji lu nyut mesti hak sisi la onim lai sao sam lagi dong lu na ba ladon ya senong gaji kethe ta wai nang ta la si ke tu jimi nang tu ma kum ki scrap ro ni nang tu tu ro gaji toy mana kalian gini ke expert ba jong council jong pollution board lembaga tu awareness ke bangio lomba ya kayo jong itu ki scrap ham tu baki hit sapai mun kam ban le choi ban ar lain punya yo ni re mun kalian jaga council li ke expert jong ki insawan nyalam ba ye kita ya kayo baki mon sim hina lo ni ya betul ha kata kom ni kan ya be shayo isi ki badong kam di monsi ma mengitip begitu semua ti ki tungjing thong ma ki pelengkap bantong ma ta te isnong pemarjan sebut berwan berat ikinyut joki hak ti ketaka kepada nak snong malai moro kini isnong gila bergentuk ka kembang yo so tu nak ada sekonsil ka di kelum siap di kini kidong pemarjan jong mulai dan po nihu na FCI ke PTS kila orang berat hinjut ki hang the dak baki hapan siu buat guna ya kasinong mulai moro telemba kita ki kasinong ka dia jimbeto sibu dia bat ada kata ka jingmi nak ta kalau begini siu tulop gitu ki dokter hang tu hi ki baterai hang tu bat batam nak ta kala bele caka fansnong ting bay ong itu bagi senasbo kasbo orang India maka sebo kalau berlong lai koso putu kas kilo putu sebo kasnong kintan curi nanti kibandi itu kin swantir kina bintin nak resit ke rubah katuk bisa bami nak tu kan lek saka pon jo kasnong ting bay yosno kadar kali jong district council bahkan ai ya kasnong jongi bay haba bay de ngani project te kadi ka kali ru lo na don pa koi ka kali indon sa koi kali te kadi ka kali kala beli yung ni kinjut lagi lagi jaka pemarjan berban berat berarti dan bagi hak bersih ya ka bay kat baka ya hak pedor ta ti kita hi giba kacing temu joka jong kasno moro balai baksa ai ti jaka rang ban penmi kam penmi jami kena bosong basa akan ni ka dong moro kumbang la yo jing tip nak expert jo HCC kila kular ni kasdong baka jing sama kanumi bat katu ko
kabalaban mi dangkatu ke jaka kabal berat di kinyut kandam pa ke jaka bagian pelang yang tu kejabo bakan lang hang tu bakan terkong tu bat kejing sepang pai de wajing sema katun kejing keluar ki kandam dan jing sema iru em man pen itung yang senong katau ne ki manjan marpa katukum jabo kit lasenal pada kenjak supit maki maki kali lang hang tu katun kejing keluar ki dah kawan kau kata kajing sema ingin hapanya kran di beriu joka district council makin manawa bak kai bakilakular bakadum dan di sema mantawan di sema balor kawan kajing sema masa su kasno kata nathai kalaban poi hukun ni hapat kham dor ma khamtam hak tu hajar kadang di dispensary anu ka PHC dengan kata sibun di tu beri bawan simdawai nak tu PHC ban buat apa hang tu kunjuk Kum kajing batai jonggi tu ki expert joga tu ga solid waste management tu tingin kum kajing batai jonggi yang isna mu batai bahwa kajing smart belum smart sese gidan gi chemical kajing bea gini tai kum long sekretari minta kum batai yang ini ko bami nang tu kan sesuja baja tu kan sadan bekerja supet tikum ki ba batai sikwi project ki bila ada leru semaru kan smart yang ada piro tu juga Hazri project kemudian kau juga ke HDC. Pilot project. Pilot project.